Sengiphinde ngabuya ke fune indaba ke ithinto ezedisk yakhona la eMzansi. Before nje ngihlale kodabeni, cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Namhlanje ngiphethe ke indaba ezitrendayo, indaba ke ezenzeka lapha kwi-PSL. Kunodaba ke la olutrendayo, udaba oluthinta eMamelodi Sundowns, udaba oluvezwe ngama-source athembakele, ngibala ke Diski Times nawo ke lapha uSABC Sports. Baveza ukuthi ke iSundowns ifake ke isicelo lapha kwaSAFA ukuba ke bevule iwindi elikulonyaka ngenxa yokuthi ke bafuna ukusayina abadlali for iFIFA Club World Cup ezodlala ke ngoJune lapha eAmerica. Kuyisicelo ke sayi Sundowns baveza ukuthi ke iSundowns ifuna ukuthi ke iwindi livulwe ngawo ke lapha uMay before uJune, and kokunye ke abakuvezile baveza ukuthi ke iSundowns izimisele ngokuthi ke idedele inqwaba ke abadlali aba-expire ngama-contracts ngawo ke lapha uJune, and labo badlali ngeke ke beyidlale iFIFA Club World Cup khona ke lapha eAmerica. Babeke sebesho ukuthi ke bafuna ukusayina ke abadlali for yona ke iFIFA Club World Cup ezodlala ke lapha eAmerica, ingakho ke becela ukuthi ke iwindi livulwe early kuwo ke lonyaka. So injalo ke mbukeli, yizo ke lezi ke indaba ezisematheni. Maningi ke impela kamathuba ukuthi ke iwindi livulwe early kuwona ke lonyaka ngenxa yayo ke Sundowns. And kunamahebezi ke la rumors atrendayo ukuthi ke iSundowns izimisele ke ngokusayina yena ke lapha uMfukeng, umdlali ke weBuccaneers. Kodwa ke mbukeli, lezo indaba ikaconfirmwa, ngiyobuya ngizoku-update mase khona okuphathekayo okuvelayo. Ziphela lapha ke mbukeli, yizo ke lezi indaba ade ngikuphathele zona, indaba ke nje etrendayo lapha kwi-PSL. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke, ngiyazibongela.